Ya, besok Bunda ulang tahun. Iyo juga Ada ide dak? Cak mana kalau kita ajak makan di Kalpataru yang ada di Basuki Rahmat, Be? Tempatnya bagus, menunya juga banyak. Tapi duit ayah nih kurang. Ada solusi dak? Tenang, ada semangka lah nabung. Kita cek Be. Akor, kita BCK. Tapi nian, jangan mudik ke. Just confess your girl admits that we the shit. F-R-E-S-H, we fresh. G-E-F, that's right, we different. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat tahun mainan dan ucapan selamat ulang tahun untuk Meta Susanti yang berada di tanggal 26. Happy birthday to you, happy birthday. Hari ini